It's a wonderful day, Mbukeli, that the Lord has made for us. We shall rejoice. Sasho njalo nje Mbukeli kuthi happy new year. Sisevikini lesibili ke Mbukeli laye umnyaka lomusha wa 2024. Sisa rejoice nje Mbukeli kusemnanzi tonke tinto tisaflowa. Kunengi tinto lele satifisa empilweni yethu ukuthi manje etendeke. Ngithe inkosi imvuyisa ke Mbukeli sehlelweni Litsini Libandla. Hlelo elibukela khona sibuka khona ndzaba tetenkolo. Thathela khona embhalweni kuLivandla uNkulunkulu. Hlelo ngembukeli ngiba nabo ke bafundisi noma ke bani abaqeqeshekile ngendaba tetenkolo bese siba nesihloko Mbukeli bese ngulandzela abantu abafanele siyasikhulumisa lesihloko la usibukela khona Mbukeli ngabe usibukela kusigujana ekhaya sithi nje hlala nathi ngabe usibukela ku YouTube sithi nje uNkulunkulu akubusise usasibukela. Evikini leliphelile ke Mbukeli besikhuluma nge-year review sisibuka nje nebafundisi bami ukuthi ingabe vele umnyaka uhambe njani ngikuphi itinto la khona sihambe kabi khona ngabe ngitiphi itinto la khona tihambe kahle ngoba phela abazalwane khona itinto etihamba kahle deserve ukuthi sitibonge nje ngoba ushilo umbhalo weBhayibheli ukuthi sibodayela kubonga ngihamba nabo ke bafundisi ngihamba nabo evikini leliphelile eceleni kwami ukhona Pastor waka usuwa lapha elwandle Assemblies of God mlomtsala akahambi yedwana uhamba na Pastor N wakamhlanga usuwa lapha ebandleni lase His Mercy International House ehlokohla uphinze kabe i-psychologist mlomtsala thathe lethuba phinze nguvusele nceke Nkosi sivusele boba besendlule simvusele nembukeli losibukela kwekhaya. Amen. Ngiyacela kuvusela Khabako. Amen. Siyavusela Mbuyisa sivusele kumfundisi Keklareng sivusele nakubo bonke nje laba kule stage benta ukuthi lesithombe sifike lapho kuwe Mbukeli sikuvusele nawe Mbukeli namuhla egameni la Jesu sibonge uNkulunkulu ngalesikhathi leka siphe sona nangemalanga la kunikete wona eminyakeni lomusha wa 2024. Amen. Amen. Mfundisi sisabuka nje evikini leliphelile sikhuluma nge-year review ngabe yini nje lokunothisile noma longakusummarize nje usho ukuthi naku lebe sikhuluma ngako nje in a minute mfundisi. Kungaba kunye Mbuyisa ukuthi umnyaka uyaye uqukathe izinto letinenge Kuva kahle baba. Kuba khona lokumnanzi lokuba khona eminyakeni kube khona nalokhanza ukuthi akusiko lokumnanzi. Okay. Athi lohlabelelako lendlela i-gravel noko kwesikhashana nokuthi awuphinze uqhamukele kutharo ngeke kusuke kuJanuary uyofika kuDecember uhamba kuthawuze uyofika kuDecember i-gravel itaba khona kodwa kusho ukuthi impilo ayiphelele khona nguloko lebesikhathe sikubuka ukuthi noma ke sowuhlangabetene nasiphi isimo indlela yona itawuchubeka iye phambili. Mfundisi wami ngabe yini lo ngakusho nje singathi Mbuyisa tingcinamba tiyefika lokuhle nalokubi kuyefika kodwa nje nasekufikile gokonke na usaphila ukhona lo ngakwenda faka emandla uNkulunkulu unawe. Mbukele ekhaya uNkulunkulu unawe faka emandla mbukele ekhaya lamhla ke sikhulumisa indzaba nje my new year resolutions siyathi ke mbukeli ukuthi my new year resolutions sihlezi siwenda sonke isikhathi ngiyakholwa futhi bafundisi bami basichazela la ukuthi amqoka ngani kubaleke ngani ukuthi siwende encwadzini ke mbukeli ya Proverbs 19 verse 21 liBhayibheli likhuluma amagama lamakhulu ukuthi many are the plans in the mind of a man but it is the purpose of God that will stand. Ngiyafisa ke mfundisi wami ukuthi kojana sikhuluma ngema new year resolutions sisuke sikhuluma ngani nceke Nkosi. Siyabonga Mbuyisa ema new year resolutions dinfo lotihlelela dona wena lokuthi kulomnyaka lo ngifuna kusinawuphetha lomnyaka lo ngibe ngende 1 2 3 waletinfo lotibeke embi kwakho and usakubekile letinfo leto ke titakusida nayo shothi ngalamafisha singathi nje ngumgwaqo lo to wenda ukuthi impilo yakho ihambe ingakhwesheli eceleni ize iyofika la uyofika khona and umgwaqo uhluba netkhilikithi njengoba sibona nje kuhle kuba nema potholes kwati lokho ezikusekhona ke yathi lo ukuthi leti khilikithi nangidibana nato tikhomba ukuthi ngiyahamba futhi ngiyaphila ngiyahamba
futhi ngiyaphila kusho ukuthi kube bengimile ngaba ngahlangana nelikhelikile Yeah. ngiyacela nceke Nkosi usana natela nje kuna ama resolutions lahlukahlukene lesize siwabhale ngisho phasi ukuveta nje bumqoka bawo nceke Nkosi. Ngicela kuvumelana naloku umlingani la kakuthinzako la eceleni kwami imcoka kakhulu lento la ishoko kube isikhathi besivuma ngabe siyakhuluma siye naba kuyo kodwa ke kumlaleli ngingathi mina kuye asesekhaya kunala inkulumo lethi if you fail to plan you have already planned to fail. Kumcoka lokuthi njengoba sisasusa umnyaka phasi uhlelele uplanele ngoba uma ungakaplani ungakawuplanele so uvele uhlele lokwehluleka ngekwenda kanjani. Yo nceke Nkosi Khabako lama resolutions lesikhuluma ngokwahlela siwahlela kanjani kune format noma kune pattern nje loyilandzelako ukuthi hayi kufune ngiwahlele kanjena. Mbuyisa la kuleli vele lisehlukene and futhi nema destinies ethu ehlukene kuva kahle baba. So kuyabita lokho sinawutohlela dibuke lokuthi mine emandla am afika kuphi. Oh yes. Nguphi lengakhona kwenda ngingathi mhlambe ngiplana ukuthi next year ngidabe ngishayela indiza kanti letifundvo lengitendako atingiyisi la endizeni. Oh yeah. So ngekwenta kanjalo ke ngilotilimata ingqondo kanti ngithi ngenda ema resolution so angiwade emandla ami lokuthi emandla ami amakhulu kanganani bese ngiyakhona ke kuhlela. So ezingisahlela ke kuyangisitha nala ngqondweni ngoba ingqondo umtimba ungena emgwaqeni ugijima but ingqondo uyisita ngalokuthi ucabange iyakhona exercise ke ito khona ukuthi kusasa ikhona kuthwala into letinkudlwana kunalento bodi ithwala itolo so kumcoka lokuthi kodende le into letho. Ngiyabonga kakhulu Khabaka ukuthi inza indzaba ukuthi ingqondo mfundisi uyiqalisa phasi awuvele nje ufune kubamba into letinkulu sithi receive imoto kani uthi driver's license ngabe udawuthini lapho lakhuluma ngako sahlela nje ema resolutions kulale nkulumo kunanatalo kulakushoko lena lethi ungawukhungi umthwalo lo ngeke ukhone kuphakamisa ubeke emahlombe uqhubeke nawo uyembili. Ngicabanga ukuthi uma aveta nje umlingani wami la eceleni kwami lokuthi bese uyadilimata kulokunye lo munye ukhanza lokuthi ukhunge umthwalo walo ngetulu kwemandla akhe angeke ufike nje nalamahlombe ngeke akhona kwakuna lokucukula nje lapha phansi. Ababathe lengqondo vele ikhinya beteke mbamba lokuthi akusuki njalo lo sakazana lana kanti kube bekabophe info lengangemandla akhe lakatiko ukuthi tawuqhubuleka ibekeke la bekutawukhona kusikiteleka aqhubekeke kuyeke phambili. Ngiyabonga kakhulu nceke Nkosi. Bukele ekhaya uyadivela ke bantu labadzala uyachaza lapha umfundisi uthi khunga umthwalo lotokhona ukuthwala lokho lokucabanga kusabhala akube yinto lotokhona kuyiachieve kungabi into letakusinza bese uyehluleka nekuyiachieve. Siyabuya mbukele hlala nathi sashika connected door. Soloko mbukele sikulomfutho weminyaka lomusha sasho nje ukuthi happy new year la ukhona khona shengathi uNkulunkulu lokulomnyaka lona kungakuhambela kahle lokho solokuthandazela siyathi ukuthi labanengi bathandazela ukuthola imisebenzi labanye bathandazela kushada basabhala nje ama new year resolutions shengathi uNkulunkulu uyangakuhambela mfundisi wami soloko nje sisakhuluma la kuthi ngabe vele yini bungodi bekungahleli kahle lama resolutions lesikhuluma ngawo. Njengoba ashito siyamukela umbukeli njengoba ashito umfundisi declaring lalo ukuthi kungahleli kusho ukuthi sovele wehlulekile. Yes, so wangahleli yathi lokho ukuthi kwekuqala lese uvele unako kwehluleka. So ke kubita lokuthi ke ukhona ukuhlela kahle and futhi as usahlela phela uhlelela lokuthi uguquke wena utokhona kuya phambili. Angibekise nje njengokuthi nangabe
bengihlela ukuthi ngiyogijima ematubane sekufuna sanongigucula indlela lengidla ngayo but nangabe angigucuki sho ukuthi ngisengotini manje yokuthi kuloko lenkuplanako ngeke kwendeke. Hayi mfundisi ngiyacela uyinanadele indzaba yemfundisi ukhuluma ngekuthi bungoti kulungiselele nawe phela mentally na physically. Ngicela nje kumnanatela ngeligama linye. Umbukele ekhaya makafuna ukugongonya kulomnyaka wa 2024 akangahleli. Oh yes. Utawuqhamuka ke sekasola abantu endala okwanalokwa athi kube ngabe ngiphumelele lana inkinga kube ngibuyisa noma ngikhambe sengihlola. Uma nje ngifuna ukuthi gila kulomnyaka angente nje into yinye angingahleli. Ngiqedzile ke kuthi gongonya for the whole year. Kahle kahle utibulele. Ngithi ngqwabe ngiphila mangenta kanjalo. Oh yes. Ukhabako. Nanga ke umbukele lapha ekhaya uyakhanza lokho ukuthi vele indzaba yokuhlela bengasitho tindo takhe. Inatindvo bekabona ngato nje ukuthi hayi tindo tiyawendeka nakuvelile kuvelile la ngakavela akavela. Asimcele lo mbukeli loyo usengotini empilweni yakhe. Empeleni nakangena engotini yena uhlobene nabantu labanyeni ufaka nalabanye abantu engotini. So sicela ukuthi wonke umuntu akahlele lokuhlela kutokusita even nayindzaba kakhuluma ngayo la umfundisi declaring yekusola abantu. Umuntu ufika la khona ukhuluma tintfo letikabi ngawe uzofika esigabeni sekuthi usole yena. So kanti wena kude lokwendile kwenda lempilo ukuthi iye phambili. So hlela ke mbukeli kuze ukuthi ungatofika kulesigaba sekusola abantu bese ubona tintfo letingekho kanti wena awukakhona ikusukuma. Ngiyabonga kakhulu ngicela Nkosi ngiyabonga kakhulu mfundisi. Nangabe lapha ke mfundisi bebengihlelile nceke Nkosi netletintfo tangangihambeli kahle ngilungisa njani ngicala kuphi lokulungisa. Ngulenye yetintfo umbukeli kumbe lobeka sibukele evikini leliphelile asingena kuma detail kuzo sathi halamesi nje kancane sendlula sayama ngakhona kumbe umuntu wabeka athi lokho ukuthi kuleli viki sitase sesiyabuya siyayibuka buyela phasi ubuke lokho ukuthi ngishayisephi. Oh yes. Noma kube ngimaphi lama challenges la ka contribute ekwekutheni lengangikuhlelile kugcine kungakaphumeleli ngendlela lengangikade ngihlele ngayo. Kuyasita lokho. Kubuye kuyelekelele nalengqondo njengoba umfundisi mhlanga asho ukuthi ngingathi khanzi nayo seyikhinya beteka kakhulu. Ngitawubona ukuthi lana nakulala ngishayise khona. Ngikulungisa kanjani lokho kuze lokhu ngibona nguhlelile kukwadi kutingenela isikweleni. Lo uteka yona emfundisi wami la lokuhlola phela lokho ukuthi vele lento lebengiyihlela beku-real yini ngoba utawukhanza ukuthi ngihlele info lengekho nje lenga exist. Yes, so lokutakusita ke lokho bese uyabona ukuthi naku la ngilimele khona. Kwesibili bese uyadibuka lokuthi isikhathi ngiyasihlonipha yini ngoba lesinye isikhathi kanze ukuthi ngihlele kahle but ngehlulwa nje kuhlonipha isikhathi. Nangahlonipha isikhathi ke sho ukuthi ngidilimete mina labaye banake isikhathi bathi sidule kwendlula imali. Bese kwesithathu lokunye longakwenda ungafunzi kakhulu kudependa kubantu. Funza lokuthi utimele. Yes, ungendi tintfo ngoba tentiwa abantu kanti wena atikulungeli. So funza lokutimela bese uyabona ukuthi lento lengendako itangifikisa la kufuna ngiyofika khona. Yaba kakhulu nceke Nkosi. Mbukele ekhaya uyadivela lapha bafundisi bayayichaza lenzaba kuthi funza ukutimela ungumbukeli ekhaya utimele nje ungafuni incika kubantu futhi ihlela ungasoli abantu kusasa songaphumelela ubone abantu lapha lebe bahlelile sebashadile labanye labayihamba ngetimoto bayabakhe emakhala amahle so abasola uthi ayi mina ngabe ngalakha likhaya ngabanjelelwa nguzibani. Siyabuya mbukele jika ititolo ohlala nathi ungahambi. Sehlelweni lakho mbukeli Litsini Libandla siyabuka nje mbukeli ama New Year resolutions siyathi mbukeli ukuthi ucala umnyaka ukushilo umfundisi la ukuthi kubalulekile ukuthi ubhale phasi hlela
na ufuna ngaphumeleli ufuna kusola abantu hlala nje ungahleli ungendi lutho ngiyafisa lapha mfundisi ukuthi nje sisakhuluma ngayo le ndzaba yokuhlela kucizelela phela mfundisi kumbukele ekhaya ukuthi nasahlela asim-involve phela uNkulunkulu kulokuhlela kwethu. Uma siqala lihlelo kunelivesi lolifunzile lelikhuluma lenkulumo lethi kuhlela kungakithi bese kuphumelelisa lokho lese sikuhlelile sekwaNkulunkulu. Ngingabe ngidigwaza ngesami ngidubule elitwaneni uma ngidawuhlela bese lo mphumelelisi walokho lese kuhleliwe sengimshiyela ngephandle ekuhleleni kwami. Lokusho ukuthi mfundisi ngalamafishane nangabe nje wena uhlela ngokameme uNkulunkulu lokuhlela kwakho kusho ukuthi awukendi lutho ku-invalid babe mangasebenzisa lelo gama. Ngiyabonga kakhulu khama amen siyabonga ngalamafisha lolo letha imphumelelo sengihlelile ngoNkulunkulu ekuphileni kwami konke lokuchaza kona lo ukuthi noma ngahlela imveleti enkulu kanganani angede abakhona yena kude lesikhiya sekuvula lempumelelo ku-invalid yes ukuthi kahle kusedele ngikwendile nguye umnikati wako konke so silento ngalamafisha ihleli latikwa kuye nguye leseka correcta tsayi akwendeke ngoba mina ngihlelile nganiketa yena ukhona yena. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Sisakhuluma ngala ndzaba yokuhlela ngiyafisa lapha mfundisi lokuthi singedluli kiyo nje kalula. Ngoma labanye babukele emakhaya baye bazalwana bayak-overlooka. Ngiyathi ukuthi lapha emasontweni niwashilo ama New Year resolutions eSonto. Nasho futhi ukuthi lo mnyaka lona umnyaka 11. Kunebazalwana lokhanza ukuthi letinto leto bakhuluma nje becabanga ukuthi mhlambe ke idino nje lingenamsebenzi. Ngiyacela mfundisi lokuthi sikucizelele kakhulu sikukhuthade nje kubazalwane lokuthi kubalulekile ukuthi nawe empilweni yakho usho la kuwe lo mnyaka ukuthi hayi kulo mnyaka lona ngumnyaka wani. Umbukele ekhaya usuke angumuntu lohlakaniphile njengekuveta kweBhayibheli uma atawukwati kuyiconsider ekuphileni kwakhe lenzaba yokuhlela. Ngoba one iminimizer emaphutha lamanenge ekuphileni. Kwesibili ikwenda ukuthi ukwadi kuba focus. Ungahambi ubamba uyekela lapha nalapha kodwa uma uhlelile uyathi nje ukuthi nali le line lengihamba ngalo ngeke sikwethule kuhamba mfana ugibele ezulu khalami sokuleya ngalesikhathi uhlelile nje impilo yakho uyathi ukuthi ngine line lengihamba ngalo lengililandzelako yo kusho kahle wena utibekele ama guidelines ngokuthi nanga umgwaco lengitawuhambisa ngawo impilo yami nebuthe beminyaka ngidawuhamba ngalendlela. Yo mfundiswa amen uteka yona umfundisi la lokuhlela kuyakwenda ube organized nang organized sekunesikhathi into khona ku save ngoba isikhathi lesinye ukhanze ukuthi siyalahleka nje silahleke mahala and futhi lesikhathi leso asingisidi but singibangela inkingi bengisuka lambabane ngithi ngiye emshadweni kaManzini kushada umzala sengibona nangilapha ezulwini kunemthimba lapha asengiyemthimbeni nangakahleli ngidawugcina ngakefiki la ngiyakhona so angikhona ekuhlela ke and ngilihloniphe lihlelo lwami kuze ngidokhona kufika la ngiyakhona ngihloniphe lihlelo lami kuze ngidokhona kufika la ngiyakhona ngiyafisa bafundisi ngidawudlula endzabeni yokuhlela siyathi ukuthi emabandleni sinebazalwane labahlukahlukene likakhulu bakhona abazalwane labasha sithenga lenye ilanga lapha kunebantu abakhulumisa imali babekisa bathi bafundisi bami kunabo 8 hours labathathu lesinabo kunewe kusebenza kunewe kuphumula ukhona nangu lohleli nje ukuthatha nje emabandleni mfundisi ukuthi sisahlela bantu labasha nabo batihlele bangalali kuze kweqe kana umuntu angasukuma asebende ngetandla takhe akhe imali
njengoba usho Mbuyisa ungumuntu lomusha namuhla kodwa utawuba mdzala kusasa. Kungenteka umthelela walokuphumula ngesikhathi la ngabe usebenza ngaso angakuboni namuhla kodwa kutambambe ebudzaleni. Yo, powerful. Asithi Mbuyisa kutihlela nekunaka lokwendako kuyinfo lesinkwa sakho losibhakanyalo ufuna usidle kusasa. So ke nangabe ke ungumuntu lofuna kuba nelutho cala nyalo usebende ngendlela leya phambili. Now uthatha abantu sonke la kuleli velele sina 24 ema-hour lonjingile nalonga kanjingi ema-hour ayafana. Longa kanjingi ukhona kusebenza kulo 24 ema-hour akuchubeke esigabeni lesingendla futhi nalonjingile ukhona kusebenza kulama hour la uchubekele futhi naye kulesingendla. So isikhathi simcoka ungabi ngumuntu lo utawuthanza kulala lese ngikukhulumile sonke bese nema resolution nje ukuthi I will drive my car. Angihambe phela nge-driving school. Lobuya ngiloyishayela imoto ngoba ngidayithenga ngiyipake la bangilimathele bese ngithi imoto yami ilimele angayi driving school ngatofunzela kushayela. Ngiyafisa ukuthi kona mfundisi sifike kona emaphethelweni elihlelo. But ke usayiteka na indzaba umfundisi indzaba ukuthi hamba phela kwe driving school. Uthi alana njani kulama resolutions uthi ayilana njani kulama resolutions ngabe la personal ngabe elisono ngoba siyathi ukuthi kuyaphithitela mfundisi angeke sikubalekele lokuthi bayangifuna eJosi bayangifuna kumathapha bayangifuna kalavumisa ukhanzela ukuthi letinye izinto setiyalahleka nje kani izinto bengibophelele manje ukuthi inkosi ngiside ngimane ngihambe la. Ngingathi mine lokunye ukuphendula kulelo kushoko umbukeli akaqaphele lokho lesakuhlelile. Oh yes. Angibekise ngami ngingabekisi ngembukele ekhaya. Uma ngidawuba nalenkuhlelile ngibone Mbuyisa nali ikhaya lakhe lelihle sowulakhile. Sengiyaguquka kuloko kwami sengifuna ukuncindisana naMbuyisa kuloko lesakwendile. Nangikhabako so uhamba ngemoto leseyimeme elisondwe emhlana. Nami sengiyayifuna ukuthi angisale ngiguquka kuloko lebengathi ngikwendile. Angimati sewuhamba ngale meme elisondwe nje emhlana uyiplanele isikhathi lesingakanani. Kumbe bekasolo ayibeka le mali ukuthi aze efike la. Mina overnight sengidalimata ngoba nami sengifuna kubonakala sengifanana naye vele. Angimathi ukuthi yena ufike lana nje lingakanani lelibanga la kalihambile aze efike la. And you awukho prepared ekhaba kona ngengqondo. Yeah. Kunjalo uteka yona umfundisi digathe phela utinikete lesikhathi lesitawuba enough kwenda lendfo lekufanele uyenda and usatiniketa lesikhathi tibuke Jesu ngalenye langa uhlala nebafunzi bakho uyabuta ukuthi bantu bathi ngingibani ngalama fisha ti evaluate wena ubone lokuthi hayi mina vele lokhu ngilokwenda ngigudi kuloko kuloko ngibhedi bese tinto leti bhedi ke uyadiqueshisa awuyikude uyakulela lolo gudi kude utokhona kuyaphambili ungadlali ngesikhathi ngicela kubuyela lamagama la ungadlali ngesikhathi sikhathi simcoka kunezinto letinye le noma ungakatendi awubiyelwa ngilutho so kubita lokuthi into longabiyelwa ngilutho ungatendi uyekele nje. Ngicela kumnanatela Mbuyisa. Yes. Ikhona lenkulumo lethi time lost will never be recovered. Salahleka nje sesilahlekile. Manje utase uyakhala manje futhi ngeke impilo bese uyibisele emuva uke wayindali washo uzama kubiyela kunasiya isikhathi lesi kuyahlekele minimize amathuba nyalo ngoba sendlulile sibonge lithuba lesiphiwe lona sibuye simfisele umbukeli ekhaya ukuthi njengoba umnyaka sitawususa ahlelile uNkulunkulu lophumelelisa lokho thina lesivele sikuhlelile akamana angenelele kuwo lama plans embukele ekhaya la kavela wahlelile for the year. Ngiyacela uvalise mfundisi wami. Asivalelise ngamagama lathi Mbuyisa bani positive empilweni enpentonke letendaba. Then ke utawudibana netiwombe thide have the fighting spirit usenda tonke tinfo takho kwekugcina bani nekholelwa kuNkulunkulu impilo yakhe itawu yaphambili.
Mbukeli ekhaya ngithatha lethuba ngibonga kakhulu kubafundisi uyativela kakhulu mbukeli bafundisi bami ba-unpackile lapha kude labakushiyile bagcizele kakhulu indzaba ye-planning baze basho nekuthi na ufuna kungaphumeleli kulomnyaka hlala nje wena ungaplani utawubona bese sowusola abantu kusasa ngale kaloko bafundisi ngiyabonga kakhulu shangathi uNkulunkulu beyanganibusisa sisanicela futhi emsakatweni niphinze nibuye mbukele ekhaya la usibukela khona ngabona kudze sithi nje uNkulunkulu shangathi angathela umusa kube nekuthula emakhaya asingahlali isigoceni intandla asingalwini asilweni ne-gender based violence singabolalani babukeli asiphumeni umkhankaso sifuneni imali sisebenzeni sebenzise sonke isikhathi lesingasebenzisa ngithemba Nkosi Mbuyisa ngithi akube kuhle emakhaya nisale kahle